Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Mas Tabun Sisriani. Mas Tabun Bunga Mutiara Yunia. Mas Tabun Nendun Patona. Mas Tabun Nendun Sapiani. Orang suju aya dina bersilangan ka. Ayeuna tabu 2 langkung. Tabu hiji salah 2 langkung. Terus bacaan angkat. Saurna bade angkat mah tabu 2. Ya, saya ayeuna maksudnya di rest area SR Tasikmalaya. Hujan. Better when I'm with you. Pas orang menuju di rumah makan orang hutan. Pesan sholat subuh. Kita sehat. Sobat ka Candi Borobudur. Enak tinggal bade naik ke candinanya dari Kalbur. Tapi ayo istirahat lah pangitan di dia soalnya di dia rada haredang benten sareng di Majalaya kawan-kawan. Padahal be tabu 7 ge kirang 5 menit. Tapi tas haredang. Masyaallah. Insyaallah padahal. Kenapa salah? Kan mau drone deh. Tapi iya kan mendingan ge jaskan mah yang diskusi betul iya lengket yang tadi anggo tugas eta memori euy ngezoom banget. Ini lah hebat. This is Miss. We have a job for communicating with tourists. Okay, you help. How long? Sebentar saja. Sebentar, oke. Coba bilang Sampurasun SMA Majalaya. Sampurasun SMA Majalaya. 1, 2, 3. Pera. Sampurasun SMA Majalaya. Thank you, Miss. So, Jared, don't run so fast. Oh, thank you, Miss. I give only 3 more, okay? Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Candi Borobudur. Kegiatan anu dilakukan ku wisatawan di dieu rata-rata nyaeta foto-foto. Terus di Candi Borobudur oge tanggana teh aya ti 4 sisi. Nah, ti wetan, kulor, kaler, kidulna oge. Where are you from? Belanda. Oh, Belanda.
Can you say Sampurasun SMA Majalaya? Sampurasun. Yeah. What does it mean? Like hello Yeah, apa? in Sundanese juga. Sampurasun. Yeah. 1, 2, 3. Sampurasun. Rampes. Thank you, Miss. Turun di Candi Borobudur tadi terus naik ka luhur sakedap terus turun di Kumargi waktu ngan sakedapnya tadi terus atas ngobrol-ngobrol oge sareng turis anu aya di dieu. Wah, Biarin kita. tapi padang tak aya itu na rerencangan abi duka kamana. Menghilang rerencangan abi teh. Ayeuna harupna bade turun. Biasanya abi ngapurna sareng Intan Kumargi rerencangan abina teh duka kamarana. Sedang. Wow. Pisah gitu, Wow. guys. Halo, ayeuna urang bade kalafatur heula. Kusabab kan di dieu cenah saurna sore ibu bapak guru teh ciga anu bade hujan janten ayeuna terus pisalahan jadi ayeuna bade heula. Leuwih keunalanya ayeuna kalafatur. Dadah. Urang bade teh. Tabu terus tabu satu setengah 2 kira. Bade 너라는 집으로 지금 다시 way back home. 아무리 힘껏 닫아도 다시 열린 서랍 같아. 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와. 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인 걸. Nah, ieu tempat anu kadua objek wisata Batu Alien. Di luhur sih tempatnya. Perhatian untuk bersama saya Bogor yang sudah berada di lokasi Batu Alien. There's a heavy blue, one to love and one to lose. Sweet divine, a heavy truth, water or wine. Don't make me choose. I only wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. I've been down the darkest alley, saw the dark side of the moon to get to you, to get to you. I look for love and every stranger took too much easy anger, all for you, yeah, all for you. I've been running. Was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat before you. Take a number. I was lightning before the thunder.
Here's to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. Menuju di Malioboro. Menuju larian oleh Abu setengah salapan. Jam 8 kirang 15 menit. Di Malioboro tuh nanamunan wae cenah. Larian oleh kanggo jualan mana jalan-jalan kita di mana? I just wanna see, I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it, I know you're a star. Where you go, di Jawa segala di Paraling di Jawa. Kapal dia ya nona teh ayah Kapten Patimura iya Imam Bonjol iya Ratu Inggris Ratu Elizabeth tapi iya teh patung-patung naungkul patung nate Tina Lilin iya Ratu tiasa foto-foto di dia sama Ratu Elizabeth gitu salian aya toko-toko nasional oke toko-toko internasional toko-toko Cristiano Ronaldo oke ayahnya sama Joker aya Joker aya yang dipoto Iron Man aya kata semuanya dadah di pantai. Tadi ngan sakedap teu pendak di pas di ditu nya. Soalnya tadi biasa tara ribet cewek-cewek dasar. Duka tak ibu-ibu dasar jantan we katinggalin batur arwi tos bade arwikeun jantan diajakan wih deui da bilih ditinggalkeun ke tadi teku ya Allah mantap biasa santunna tos tinggal ombak cenah saurna video ombak yang kebutuhan SG ayeuna bade wih tapi sadasan teh bade makan malam di kadieu bori rumah makan Yunani oh nya kayak pendak